Shubor nakaslem jong unong san hima. Kinong tray katanat custom hakakat lingsun Indira Gandhi International Airport, New Delhi. Kilakem ya kaway kabari, kabalabu ri ya udra cocaine da kabangu chakpo. Kini kinong tray katanat custom, kilayo banbat ya katika brio kabana kari Uganda. Hakapor bakalawan poy ha Terminal 3 jong katika kat lingsun. Lashem bakarukom ya rukom yeng jong katika nong Uganda ka kamper. Kita kinong tray katanat custom, kilalet chaka da ka jengtmu ban ay jingaram, da ka baperkan, bakala don hapreng ka jeng shitom. Henry kata ka briu kala kentan, ban shem jingaram bat kam shem latre ru ban yakren. Nakadaw jong ka jeng ipier ha ka rukom long, kinong tray katanat custom kilapet ngor yaka. Haswa bakan mi nakat lingsun, kita kinong tray kilabat no yaka, bat hakapor bakila token, kalayat hu bakalangut kendai pawai tali kidawai kuli, balat heb da udrak. Namar kata la penkit no ya ketika beriu sya RLM Hospital, bat hakabala le ya ke x-ray, layo i baka kepo jong ketika beriu, kaladap da kidawai kuli. Ki doktor kilala ban no ya kita kidawai kuli, bat la shem bagi don hadu kendai pawai tali. Na kita ki kendai pawai tali kidawai kuli, layo ban say kendai spa kendai paw argram, udrak kokain. Hadian pakalayo jing sumar katanat custom, kalakem no ya ka hakas ngibalang, kata ka arpo kendai tarik unok pra, bat la pengat hapok ki kendon ka NDPS Act.